Aha, ovaj program. Podrška. Dakle, ovdje imamo jedan Dobar dan. Primjere za priče koje sam ja radila sam pronašla uz pomoć službenika federalnih institucija. Da nije bilo njihove spremnosti da to urade, potraga za ovim primjerima bi trajala sigurno još nekih 15 do 20 dana, zato što bi morala slati zahtjeve za pristup informacijama, čekati na njihovo rješavanje, analizirati podatke, pa tek onda tražiti konkretne primjere za priče. Kao što vi vidimo prehodne Eto, čisto tako da nešto se nađe i slatko. O rodno odgovornom budžetiranju je potrebno izvještavati u širem kontekstu, objašnjavati zašto su rodno odgovorni programi i mjere važni, te kakav je njihov značaj za zajednicu i društvo u cjelini. Aktivnosti koje javne institucije provode u segmentu rodno odgovornog budžetiranja potrebno je kontinuirano pratiti i izvještavati o njihovim efektima.